n'abalishiba n'abatule bishota tukitwala kitaposhane pali ubulere ubwa coronavirus twala isunga shani lubali nshitwala sendamo umuntu okutira twachinchinchira ubu bwafya kanshi mulandu mushi kubwalero twala kuturukamo kanshi nalatuli mpando tutambye mukwaye bakana film akula mule uyalanda pumakama kandespila bakana wesu na bakevin nombe munyu wesu na kale kwale ba mumushinga mwa emenkalamu bale umanakapi fuba kele kunchi nishamishi twale mona nga mwa emechi koko chakutira limbinkalamu shayima mumushi abantu bale umana kapi okumana kapi emukwaye na palinda kandi soba twafuma mu abalombe wesu kwali kwenshitero kwali amaricho killings twasa fuma muri ifi kwasa babo baleta magasas fyonse file ya file putabushe ifi file chitika finch file tsambirisha kai twala taposhani despite tureka busha file ba kano ba ponsa po na balombe wesu mukwaye bamwanza ndetotera sana ero nakairi ndecherera abekara chalo bonse no mchalo chesu cha Zambia pakwe bati nako konse kuntu bale tumfuira mukwa ili ashi ili aleta bamwanza achintu chitukumine cha corona virus techintu chakwe bati we muntu twambe fenombo kula apo Afrika yo ulengere niyo ife fanse tuleposa fyenshita ayama lwele na yatukonka na yatushira nombe fe tufuyo tukuchita mkwayi ndelo mbako fe bonse mwema political parties utati ni ba opposition na ba ruling party mkwayi ino sate yakusontana iyo ati yo abalengere nimwe mwalenga yo nga mwachitirefi yo nga mkwayi nga na kwata fe fyakwe baba nobe pakwati ama lwe twachinjirira bebe filafine fyo kwete ukuchira timayo tukambye okula sekwa panna yo wino nga wakano okulando kwa bano befyo ofiro kuchita pakwati twachinjira amalweri aya wabebukisha kutira ati ture panga tafiwe meyo tufwetu wapange finefi la ndafya ati kwa ifyo tufiro kuchita ni finefi no tukula sontane minwe tenista ya kusontane minwe no tufikire po iyo ubulwere bwakwangala ero necha kuchirisha fyo kutotera fyo kalamba kwa bakateka beso mu kino cyaro cyezu cha Zambia ba president ba Edgar Chagwa Alungu pafintu barandire mkwayi file kupe batupere ife kope file fitatu ifya kwa bati mkwayi nga kuikala 1 meter apart file afyonsi tufetu akonka ifyo bale fintu bale tusambirisha tufetu akonka iyo kula kumana chintu wingi file na chidiba mune poshanye mikula poshanya ne minwe fyonse file mkwayi fyonse fibatu sambirishe tufetu akonka nga ambo konke fintu konke fyo bale tweba fyo bale tusambirisha abakote kwensa mushakwati kutubasho kutusambirisha tueshana maka yakwa twambye okususha nangu kwa weta po kwati michene naona ngo tubike po twete po ma politics tubike mu ifi fintu fikumine fwebeka chalo bonse fwebeka mu Zambia aido uli politician ifi fintu na fitukuma bonse kandi chicho fetufiro kutabonse kuima pamopene twaikataka pitwaimana twaikatana nokumona ushama lwele yeshire twala ya chimfya shani ngatwambo konke fi na wo kwete nani ama minzi yako bati ama lwele ngatwa ikale finefi kwitwa chimfya echire fwaikwa te kulanda niwo walenga nangu tulande fyo tapabecha ifyo chala twafuirisha iyo balombe bishende pa yamai nemona uyo kuti waba mupuso wako bati twaba turesonta neminwe sedi yakuloresha pa bwafyo tulingiro kubomberapo bwafya nshitukwete ni ubulwere nawe isa twara buchimfya shani twara ikatana shani pakwa tuchimfya ubulwere obu nangu bwafyo bwishire ifyo tulingiro okulachita lelo ndemonanga pabe firubo fimufu ningaye bati ifo turepanga fyako bati mukana apele shanyama no pafe twalachita twambo kula isonte mine no kususha abanensu ifintu fibiri ifyo tubutuke ko fyako bati buli ubulwere muchisungu twaba tuli ma victims zero kuti twaba we are potential solution givers bonse kuti twarwala ero bonse kuti twafisho ko bati ubwafyo ubwishiwepo nomba twarachita shana pako bachibefyo tulingire twabera abadingiro okubera kasobana chiraye bapo omuntu omonati waebera ati mukorwe nga bafula tabucha bwangu alishwe fwale pidibula apo bwayishiro bwafyo obu
uli hapa aletekesha ka meeting uli hapa lelande fyo uli hapa abantu baramvwa point twararufya abantu tulingira kwishibati muri inshita ya crisis intungurushe ninga imo kakupanda amano tulingire fwa twayipusha fwe ntungurushi mu ma community muntu ikara mu machito twikara mu fipani fimbi twayishoboka bati muntu ulingire okupera amano niunga niumo yo twala ya pera amano ayo tulingire kuyipusha kwa bati bushe ni nani o ndingire okupera amano in privacy ayin mu visoro tekwa tumurefisa bantu mwishiba tenongo ya mulingire okupulira amano lero ifwe ngenongo sha amano twarapanda uli amano ala twafuko bati bonse turungame muntu ngeyalinga twaya twamwebe filingi lero gakulifya kususha tulingire twaya twamweba mu in privacy lero gakulifya kutasha twaya twatasha pa weru tenshita ya kwambo kulasonkane mino awe nishita barandire fi nishita bachitirefe ifyo file tubweshano matafya twafwe papo afyo obo munshita ya crisis ifo chifwa iko kuba chapa tulingiro kuchindi ko lingiro kuchindi kafya ne cheba pa wato nga kwabo muntu bachindika pa ship ni captain ship captain nde munana mu military captain alikuwa tombuli mwaini ili obwato bwalabunda ili obala bachitataki kuli bakabwalala bapamenshi babetata ama pirates ayi uli captain alingiro kubatungulule fyo balaisho ko bati bafume mu bwafya buli balashingwana nabo kutiyaba kwa iserieshi kwa benshi pali bemba palya captain walabo wakulanda nga wafura ba captain ubwato nga fya turanda ati tabwaye na nkumu abantu takuleko mungaya lero captain lero ali palya aberepo kututangirira no kutupera amano lero tatupere amano under pressure niwe bo captain wabwato nomba twebe foto warachita shani takolelanda nangu chimu ifunde na ishiberi ya butungurushi lyako wewe as a captain you only act when you need to act and you act and you not need to explain you explain later ndeyo shanipa program pano ba mwansa kuti bayusha bala ba bishop twali na wawareba ati ngamwaleta abana benu mukesa ntasha ukutasha nili afya chitika so tupere amaka amenso namatontonga Yesu nokuchetekera muntu ngurushire tutungurura ilo tureshingwana na mafyaya nilo tusansu kuli ubusansu obupule ule tubenda baba tusange fo twala buchimfya lero imoto wakula panda lero tatwambe kulafwa ya amasuko ati twasukeni palicha ushikumo tukejaje bati emulandu ine tabachitirefi emulandu ine bachitirefi ilo twachitefe kwarabe nkonka na mayanda takora chitafe pano no batata ikareni apa abane bayikari kabawishi batata tefu inganda iringiro kurabe pali wena ine wishirwiri naye na mungofa so ndemona area shininge katamo nshishibe bakenewe fo balombe jo mwalanda fikalamba sana ngatule ngani nkwata imwe na mkwata solution eno kushibana mwishibati apoli pachifulo ninebo namkwata maka 100% insambu ukwisa kuline we mome kunda ala mwana ifintu ifo filenda teka twesheko muri inshira mwaisha na idea yonse umkwete pakwati cyo mulefu aya kuchinjira buli obwafya nomba tefe wabuka fe banani fonse cyose cyalando mnobe iyo kano yo kukondema fi fonse cyalanda fe abuke fe yo tukitefi yo press conference awe ne achelwa yo nga mwe kashi ifishi fe turefu aya balombe ife turefu aya solution imwe ero mmonera ngo ma politics ento ndatama politics bishe kwenda ngachako ati mwe wose mwebera Zambia mwatushire mwafuire ukesa tungulula banani tapera sona ngitawuletere solution nanga na ukwatana ubika mu pocket ati ngesa funya limbinga na baba paka fulia pali kali akafulo ule ichusha fi balo tulete ya makadi bishe nomba makadi ayo babu na ukipi tumacho tawufire wa kitefyo ngana ushafe solution ya solution ni elo kui mafie tapane fya kwati ukutina nguba Dr. wa president besu kubendela fye bakateka apa ale imule mona solution tientosheko pakuti no balu ino tufike palombe este yakuikatana este yakupoint ukuyasonte minwe yo ngamwa kitrefi yo ngamwa mwali mo pafitu chitu chipa mwanza limo ndemfasa no bulanda ngana lole chifa ifile chitika even hapa lifi straight where you can just advise that hapa let me nimpere fya advise aba nandi engana pera advise aba nandi aba letungulula na ine kuntanshi tekwati nanenga kwa tamanani ama grade nanenga bakesa ntasha kwa cha namona ife twapangile twakwete ida problem
not kind of what you even know what chafya mano vyo kuchira vya vanove kushekwa na fyo pange vintu wa mwari babalombe iyo tufwe twatangara ngana tushwa tuli pa chifulo ero tupere vyo nena no muchinshi bala bali tungulula tupere bala bantu bali muchinshi balombe tatulekana sifumwasa temu mulesa fimweka mkwai nilesa euleme bonfyo kubonfya abashu ni mukipingo kyakolesa mukulu mubatira mulena kila obutungulu shibonse kibe bubi nango busuma atlesa mukulu eusuminisha ubutungulu shobuli bonse bonse obutungulu shanfe mukipingo kyakolesa mukulu kwali ku infumuisha yabipire mitima lero eshako kwelena pa butungulu sana lero fyaba kugwile bwakolesa kai kwaba n'intungulu shisuma lero kikamba tunanda okutira ilo lesabika point ngulushi kibeni bakateka na bonse mfulo fyalekana lekana ifo nge filmu sokuti ati ifo kula bapepelako ero twilarisho okutira baferoke mu fintu fimo pokutira ifo tumina amatoni nisho bamwanza nishufinshi fyo lelusha bamwanza urefu ayo munobe afiru okupange charefo okupanga pakuti nomba yo taking advantage ati kai mwamona twale mieba ati nafiru oyo kuteka ona afiru okubomba milimo ya ifi lekeni nenge shego yena la bomba kutontonga na kwa fili bamwanza te kusuma iyo umina zembe tafira tintonga nyefe munobe ngalu fyanya mushibe bakateka babofeni how many years ni 5 years mwabapela nangu ine PF a ruling party twelanda twapera 5 years iya kwa at least bafure batungulula kulingana ifo tufuye turefwaya mba muri 5 years te kwati mutetu mune mufimwe wakwati fonse kufile afi bwino fule kwa mufimwe kwati fimo challenge bana ni balombe na ngufeni ku America ni ku UK kuzoka mama no muntu first yamba fe bukateka paka 5 years jonse afi fisoma kuzoka mama mwene tuli bantu nse panto abani pesa mbali ya chalo efe twabera abantu so ngo mama mnobe arelu fyanya mufya are kitana ngufya cyo kumwendela chashupa elo chimpyo cyo ndifa nande bamwanza please bakateka bali kwatawera baraba at state house ayin kuli aba security baraba kwati imbi fimo amafunde fyo bafuye bakitafe nani yamoya mwamafunde yafuire yabako flexible pantu limbi umuntu kuti fye muneka balombe limbi ayimati limbi afuma kwa kaputa o kuba balombe mwafuma kwese kumporokoso balombe bayimati na amkumona kateka bamwanza finji fyo twamwene finyanyele kai finji fyo turemona balombe tabaye bafike page tabaye bamune ba president ya balombe iyo wafuma kumporokoso ko wafuma tie ulefo kumona bakateka tumona eka paper akumona vya paper yo ayi out get out mamona bajura une limbiro mbe ulia ekwete na solution mamona iyo tulefo ati fya finto ifya kulalesha abantu state house ya state house ninganda ya chalo ngefimesa balombe wesu na bakane wesu ebukaye bale sefu bachita kwenda kuti bali abantu babakwati bamwisalira inshira emukaye bamwene fya chitike ni mu Egypto ili ofara walotere kira kiroto yes balabonsa bamano bwakwete bampanda mano abamushingurweke ali sabeta bali firo okulondolola kiroto eno nomba pali balabene bampanda mano ngati kwali baumo aba mu kifungo ni prisoner imwatilesa kuti mumwachinga ya muntu mwamwisa lero lesa alikuwa tenshile shabombela so if entwenda bamasifya kwati fya kula chinga abantu ukulamona ero kateka chipe cha chalo onsho muntu kuti aba muna wa president if indela ndaba mwansa these are facts please imfufwe wa kuntanji anokuchinjira mwe wakateka nokulaba lesho kumona abantu techimo chine iyo tekwati nemango wachinjira bakateka kulaba kumona abantu nishi ero le wachinjira nishi nomba ule wapera ti ubingwire ko pantanji ubumi watu bikira mno Yesu diresa utsunga so umuntu bamasamuka sanga fya abantu nafuma fye somewhere buno fye na reason fye isuma fye yakote fye mwafe ati bamulokifye umuntu apite fye ngefe mulelanda fwe mpandamano ifo fwa kita advise bakateka ibo bapela bakano bamibale tupela kutulimbusho kutila bambale bapela buli bushuba kutatuna beshi kateka kafumapo elo bapela tebo mbaka yese muna kateka bamwanza ukupange fimtu fya ifyo nishure pange finshi nishifinshi fyo lelo fyanya pandi fyo lelo fyanya finshi tawishi uli amuntu limbi ukwete solution mumone barabantu abali muchifu barabantu abo fara waitire ali kwate mpandamano shaendelera but wakwete solution ni prisoner wali muchifungo mulemona Joseph wakwete solution ya kwati bara we Joseph bale pitamo wala londolola so to right underrate abantu ati pantu yumuntu ali ni opposition uyunishani
ena ifo mali mufikansa fya chalo please apa licha ifi tufunyefo bu opposition apata pale fo kwa no namkulwa na coronavirus na kube opposition ndemo na pali ashiri balombe sana tamulangira mwidi ashiri papa tafinge fanda bakana wese twaishi bokutira ubutungurushi ni privilege itaye kuri abantu abamano abenge ababa mu cyalo lero lesa akushukisha kofi pali yebumba ukutira utumike ko bamunonko abamano bena bengi emkwaye ni privilege emkwaye mwe ntungurushi emkwaye tule mipapa tamakamaka pali ubu afite kwito kutira kuri bambi tubafo kupera ko bakateka ngifi banda bakane wese ukutira ni nshire ya shampomfu twingapushira mu ubu bwafye bwa coronavirus pantu ndeso twaranshana ba kane wese ukutira kuliko tulimbusha tumotule mfu ukutira kuri bamwe balesero kamuri basacha tabalefika pale babikire ubuteko kutira base poifiro kufikaini kwa tulimbusha afye lero bayikira mukati kanshira ico nabenshi batiri bakwata buri obwafya nono kutati bambale pela kwa manota tucheche sana abena fya n'abalefu makunse ya chalo bamwanza ileli ashimwaleta bamwanza you know please mwe balensha mabasi ayo pantu Zambia nga mulusaka muno mu capital city na tukwata ma screening centers mulemo akwati umuntu nga afuma kucharo chembira ngo afuma kombi uko bafwiri baya muchecheta mwamona tuye muyesha nangu kusuminisha umuntu ekirire panshira nangu akupere mpya shashani ero na kuchirisha bamwanza kube na fyalo our brotherly foreigners barabafuma mu fyalo vimbi ese akwebe ati ona laika Zambia alipanga mafunde bamwanza at also ulefuma kucharo cha ulefuma mu charo cha not Zambia but outside Zambia ngaisa muno mu Lusaka nikuli angani ne basi bamwanza nikuli akuda ni kubapanga nani kuli akukafiwe road eko bafire bonse okubatwala bali abantu kuli kuntu eko bafire bayaba keketa ngane abalefuma mu ndeke mu monto kwata international airport yanga engi but basumisha bafe hinga imo Lusaka international airport ile bomba ayonse baisara ififya kweba twafurishe ko kuchinjirira manani amalwere nga twafushe kuchinjirira amalwere bamwansa nishi tekwati ne moyo wino ule we wayayikisha uli ya muntu ule muna kwati ne muna para pantu kwati ne muna uchenjera sana tawisho ifo wale tapantu obo wala ipaisha benji yero bambi bakayere nga ngoti na mutekanya ule pange fya ifyo we ule ikisha abantu panshira we pakwati batine abantu beya bamona bwino ero obushekwena obushenga bakutwala kunani bamwanza kuloko baletwala abantu byeni baratwala okwepa barefo kuchinchintira ubulwele pantu ayamalwele mumone aloko yafumile nikuba nensu abasungu ko ku Europe ifo ayamalwele yeshire tusangafye mumone alesali kwati sholuse pantu mumone yamalwele aleta muno mu Africa ngemo yambire balombe ngatufikire pesa ino kitanga ero baya bantu bakwata economy ya londoroka bali prime minister nishtebwa nomba mumone pakutire sakite fikia ifo batumfira ko atao ababantu inkumbu atu kwatiro ruse nomba kana tuchenjere bamwasa kana tuchenjere ububwine bulwele kuti mu Africa muno mu Africa ati pantu ngana mumona ama countries ayenji uko kwati kuleberenga mwasanga timbisa Africa kulia abafuire baranda ati 3 njira mfapo mu Africa muno bafu more than 5 itakwatara kuba balifya tio abafuire ni 3 uyu umo ifwe mu Zambia tutekere ni 16 ya tutekere mungabwachi tabakana responda barombo wese beso kutabe ngi abale luwala like ni cyane ku South Africa bena mpala malatimbi bari endelepo nabakwata history ya kutati bari endelepo kufyalo kuri fine kuri amalwele kuba songwe ko bayide heading sekere kuba kotira beka shimula mu inefye mu South Africa pandeswira buri mu Africa ndeswira muri ubwanchepero afye emkwaye we ni fofine bamwanza balombe wese nachimona kwachiba mwentungoroshi natoroka pale natufumapo lelo sabye no kuyichefi naye bashana ichakuba lecho ningalanda chako bati kafia nachilanda ati bonse kuti twaba victims kabiri twapera ama solutions twaba kapera bamasuko nangu kuti twasanga ati twarwara ni fwebo bonse natkwata obwafyo obo lero ngefuturira ndatoresha pafyo obutungurushi bwaraenda mushita ya crisis limbi uyu covid tukwetete crisis ikuru tukakwatapo lero lyonse twakwata crisis twaraenda shani ichakubala chako bati intungurushi
chiringiro ko ba knowledge that ni ntulungurushi ngeke ko ishibati i entungulushi chachini uyo leader wesuyo namukufaka chachini entungulushi katwarosha kuli umbi twalaloba kusanga fe Zambia yonse yabashani aba wipe away why pantu ukususha te kutali kafe kukanwa iyo naye bati twara chitefi kufuma lero twara chitefi twara abamona muri twara abamona tamwarande kukanwa lero mwarambo kula chitefi puseneko pantu mune mfira umbi namufaka palasi salama ban imumo htafi imumo ala isulama ba ebwafyo so echo ndesho kulanda let leaders be leaders, let leaders be acknowledged. If we ba letungululwa, followers must be followers and we must stick to our lane. Uwafya tukuete bwakwe bati wonse tulefo kutungulula na paseka pa road palia takuli inga mwana pita pisa no overtaking no shani no ngani pa round about apali motoka ya rapita pantu wonse mulefo kupita pa mukumu priority junctions everyone wants to pass wonse tulefo kupita enshita tulingire kupira abanenso abachifika bwangu ekeni ntungulushi tungulule tutungirire intungulushi ana tukwatefya ko bapanda amanona ngona tukwatefya ko irishanya kuri amatimu babikirera aya kuchita kwati kutwa bashani aya rero ishanya no bwafyo bubwishire ibo twarapanda amano ibo twaraya ibutulingiro kweba urera ndalingire fyo kuba unga umo noyo fyo bakateka bapera amakaya ko bati kalande iwalalanda ngefimo titwa pera ko chakwa ngo balongo wesu na bakani wesu emkwaya natkwata kuchukula chabumeni ba Dr. Stalo Chirufyani ero ebale pera ma updates emkwaya so takuli umbi ufiro pera ma updates kwa buloyo na timu yaba vice president ili muri disaster management andala ababambi bapera ati nomba balaba eba laba council ya collaboration parifi eba kweta amaka pali ebo twaratungirira fya kulandalanda fi fulana inenga nabuka fi kunganda kulya turera ndo ture pompolo abambi bare pompa bambere pompolo leta era atali ayikote na ma social media natumfo kutina pena pali chimfulunganye emkwai so ndemona ekintu kimwe kyo ningesho komaira lero chimbe kyo ninga kita encourage chakwa bati chimbe kyo ninga landero ndeba tulingiro kuchita maintain lane yesu nga bakakonka ama followers pakati apa nimfoko na pita na fi wai bakateka tabaliranda po wai tabaliranda po wai tabaliranda po ukulanda kwabo ni panchite ilingire ero nabesho inshira balalandiramo nabakwata nabo bangalandiramo ama Chinese bali kwatenso so imo bebati behind an able man there are able men always amufaka muntu akwata amakaya mpomfu nakayiri waishibo kutunguru waishibo nakwata nabambya bamushungulwike iro baye bati bakene ochitenyichi inshe bapera amaka uri mulungu nde bushaba kateka batumine ba Minister of Foreign Affairs kuya ku inauguration ya Namibia pantu naba bapera amakaya yali ebo bamwena ate balingiro twalinga ochindika balabene pantu ebo bapere nabantu tulingiro kuchindika ngifyo fine ilio naba tupera tumfwefu batweba banani ba Minister of Health pantu bapere amakapali yenshita ngatwasusha fine twasusha na bena nombo bwafya nakwata muno ebo ningesho kulanda ati tulingiro kuikala in harmony lyo storanda pa kuikala in harmony kuikatana nefya shala ubwafya twakwata wako batulasusha ule wino muntu mweba ati etapale forelanda tetumumfwe ifeta twamchitaki knowledge yako abo bwafya mwasanda ati nishtarerandira tamulefu alande okwe ati mukonke mulefu alande musange fya kusontapo na kabiri bonse fwe bale butukira kumibira basa twira butukira fe kumira basa na twara kumira basa na tupere efintu fire kula tekulande efintu pako bati mpange ama point kulalandira ati mbonekere olabantu bamwe ati nalanda techo tulerwisha kwe bati ubu afya buyisa pantu nga bwatwingirira tatu akamonepo akabwe na kabiri putukalalandira ya mashiwe ndemona abantu balingire bayishwe kwe bati ile okuli ubutungurushe buli in charge kabuli fya kususha nangufya kupanda amano na tuyebeba kulyoko balingire kwa libenko nkababika report shanshani kuri to free line kwa kulanda finshi abako mwana bashane ko tubonse turetwala so that abantu amatwi yara koma yara turika ero bakala afwa iko kumfwe ikintu ikikankala tabako mfwe balbo esmaso okutila bamkurenga bafuta kuchabwangu takuri abapere ensambu yako yapamula basamkupera ma updates ba ministry nga balanda kutamuri ba Dr. Stalo Chirufyani ba honorable wesu nga batira impendo ni 16 kuyo bambya bakurunda wetalika ati yo mkwayi balanda tawo balambona ati fyabo fifi so ni show twala umfako ni nani ngo butungurusha pesa ni mkwayi bamonza nga twamona UK Prince Charles Prince Charles balwere ba Prince Charles bantu basangire na coronavirus Prince Charles ulya
ilia Iraq ya nani ya British government ya vangamati mupende Prince Charles who can you equate with muno mu Africa ati nomba mwana queen Elizabeth queen number 2 umwana wakwe Prince Charles ubumulwere nabukwata nomba mumone ushebala abantu bakwangalira ko banani balombe ushebala sango omuntu sangwa muna nyati doba sanitizer tabasangwa mu soko tupitano ifo bada abantu bamwanza nomba mumone ala lesa te wakwangala ko bamwanza lesa pakwa fati ifo tuefi na pano tulera ndala pano pake FM luse fielo akwe bamwanza so fya kula sabaila yo walenga yo panta uishire bwangu ngupanga press conference ayushwa ukisa bwangu kwa rasomo problem bamwanza ukisa bwangu ekola mfipange vya tio pantu bakeneo ningi watinye mukuli obwali atyo isapa na unisapa yabera kwa 20 hours kati tumwe mwabika nyeki kana usibala lombana basokutila uyu mpashu wakweno wakulamula lyonse firubo muba nobe indeswete mpashu wa wina lesa yote wina Zambia takuwa bafyo omuntu ulufyanya fyo lyonse fe ni olufyanya fe bamwanza takuwa hapo fe firo muba nankwe umupashi wakana tasha ndemo nakulingire kwabo kuchinja kwa Rutambi tulingire twambo kansha abantu besu Rutambi ruwakana tasha rwakana chita celebrate ama successes na ama achievement yaba nensu tempashi usuma mairo ture celebrate abamwanza mairo ni bakene umasoshini nebo nomanga lyonse twakora eba mwanza bachitesuma na posa punch ndeo na olate hapo peka bale abantu lesambirisha amano yavi abasungu bebati you are creating a monster of your own self chimono kula kushangoshe waliteka chingoshe yangala nako ole mona kwati lyonse akaba munobe wish kwake bushati kwena nebo ngoshe akakulanga so uwe wafya tukwete babe nabantu lebo mfyo kula susho obuteko kula chitenshi first tuyingisha basungu nga bali sambisha beba utungurusha ati you need to enter in the shoes of your leader usherenganye niwe boyikere pa lero abantu bali chitefyo lepange lero fyo rechita futu wamfashani ero ababe nabantu bolebo mfya uli obushikuka mona kwati nomba nishita yandi yako bapalya eba kabalira pono kwalukira ukubala n'abakwishi bati bali kwatobona kiyobu bali kwishi bati bali kwatobona kiyobu ubuno muipinde bati mwentunguru shikutumwa abamfupani mumachito mwisa tulesambirisha abantu beso amano yasuma nakabi tule reading by example mulela definitive kankala kila ntunguru shati alikwata ishira itunguru ilamo efyo kusaba yashiba Michael Sata mpasho wabunga tusha mchucha kwa lesa tabale fwairingi nga bafumo kuli konse kuchalo okupokera nama kada za mu kipani chabo yesu bale bomfya bakana wese bale bomfya ni chopa kubokera kwa kafe kule kuine kunganda labashiba mwana wasa bachite chingu chimochine barupia banda bena bale fwa ya abako bapokera pandeke ba chakateka ndemuna nentunguru kufya France fela kila muntu alikuwa taishira star of leadership ishira tunguru bamwanza iyo mwalanda yakupokera na ngufeni abapene witwa yaba kona bakateka our current president I think ilia style ya kwete basata because ingo abakateka bamwanza ifo kipiribula chakwe bati ulefwana ngtaule fwaya abena Zambia bonse bantu bobe ulefwana ngtaule fwaya Zambia nzayo people president for Zambia takuli ati bantu ini abansalire baku northwestern so labene balaba abantu bandi nawe ni abashakusalire abakusalire bonse bantu bobe so meaning ilianga wafika pa airport nefine fya makadazi bamwanza the last time tolanda pana ndi amakadazi kulafona bale fora ma uniform ebale chinjirira ntungulushi shabo where how can we allow that bamwanza tatufwe tule pange fya ifyo because this country yali kwa tabashirika yali kwa tamasoji yali kwa tabakapokola yali kwa tana bazedene yali kwa tabonse aba monati kateka te wa muntu mo te wa ruling party bamwanza ifo tufwe fyo kwishwe chakwa tikateka umuntu ngaba president wa bantu bonse te wa ruling party yo ruling party lyanga kwa babenenga bamukusala kateka bino bale fo kusala kateka convention nga isa panchita ya convention nomba bene bale fo abasa nomba kate bale fo ya nomba nga fya charofe ne fya ko bati amakadazi bale bakuntanchi bamwanza tufwe twafunya hapo vile but you feel now live into balombe because there is no way we can have cadres in a country where influence to bantu kwa president mwamona pano ndine ndi muntu wa president ndi muntu wa balungu ndefo ana nkushire ndi muntu wa balungu so there is no need ya kwati again nyambe kula for security na ine pano
pano ndia ya kuchinjira wa president yao nga bashirika china abatora kwisa nga bakapokana abatora kwisa nga baze Denis na abatora kwisa nga ba Air Force icho se fitu panga monsa firubo pantu mwamona fyo muntu katushingo ko mwamwene nafuana na pinking ngani blue beret na mweme ne fyo fyo mwakonkerera certain things mamanza tule okay kusambire findu tachibipire iyo patusambire fyo kwalifyara tukula zipo vine balombe mtu wamona fyo muntu nafuana bemuda umuntu napewa pongo chitoro nali bwana na panchi ati na wako part na nenga